Any views, thoughts, and opinions expressed by the host and guests in this video do not necessarily reflect the views, opinions, policies, or position of the Commissione Finitsumoro or its management. The Teatro Sasaw project, brought to you by the Commissione Finitsumoro, is partially paid for by the Office of the Governor through the Educational Stabilization Fund, grant number S425H21004. Sinyahang sogwi, hafamalagomu, vaneta kifino, tamoru. Mungana mamalaw, alasi finomu, tagi talu ifinomu. Nalola ipengamu, nui famaguonmu, vaneta kifino, tamoru. Teatro Sasaw, Sinyaha. Hafa aday ina anhu sa Dakota Kamatsu. Zangagi do gwini i Commissione Finitsumoro. Waha esti na programen Teatro Sasaw, but i programen Sinyaha. Na esti na programa no i umedzak i Finitsumoro. Malago ham na fata i sinangeniha i sinanganta no i manautaw siya na tsagiha na umedzak i Finitsumoro. Sampaong ko na haani naun patiham hafagwagi i hinanagwan niya i umedzak i Finitsumoro. Hoi, ngafaday, no hamzu ni manega zan manekung pagu, inanhu si Jeremy Cepeda, za maguzu sumanaw gi ini na programa i Teatro Sasaw, pa sinya loki ufinanaan sinya ha, no? Tau-tau sinahanya zu, tatungo no na manhita gwini giza lagwas giza Marianas za na magufedu na minagahit. Pues gaji head gwini na tafanadingan no esti i Finitsumoro. Hafagwagi di tinituhong ko mafinuzi hao i Finitsumoro an pakon hao. Ko dumangkol hao di Finitsumoro. Filet na malaguzu sumangan na dongklo na sidus maasin na adusya ni mapopolo na guahu igeftungo. Sa guahu hu popolo na tuka halftime maanu na minegay pa binila tiningo hu. Guagwaha la megay niti hutungo. Sa guaha la megay na gualaji na ta edzak nyay hun. Gi hinanahu mo na umedzak fuminut sa moro. Nay na anay mafanyago zo sumasaga sinanaw gima imanenanya giza sinahanya aju gizu negay gipago. Pues dumangkulo zo gihalum i Finitsumoro si tataw biyo zan sinanaw biya zo pumoksay. Pues siya nay pwede manamko za Finitsumoro ha giza siya sesu bulan guahu i dadalak niya mapopulo na guahu i mismo patban niya na i dosay na. Pues sesu huhungo ki Finitsumoro anay dumadongkulo zo. Za con todo gihalom i familian mami manobebe na ham para Immaculada na Concepcion sen gas na mamapok ginahon niya Santa Maria manobebe na ham no adzo. Za anay desdidikikidzo hasasadidzo sinanaw biya za tansuji zo no i palabes siya anay manunut sa itetsa. Basta fanagwi zo na no i palabes siya tagwi anak kanta zo manhami kumanta zan todo. Law atsuka insetse gwi zo atsuka pazun zo umekungo za hupadzuni loki itunadania halftime manu finut niha i palabes hupadzuni loki palabes siya ni hutatatay. Wihina tempo pwede mampuzo hoben tigof claro za tigof tungo hafa kumekelenya todo huhungok za todo ni hu lili. Suka guaha siha tiningo hu tigof kwikwintuzo gwihi na ida na gusetnya hu kompendi hafa Eji simplicio pati lodzi maput na sinangan lo janggen matutun imanamku umadingan no yaman la diduk siana asunto kalan tiwa tetendi ambis ay tipo tiwa tetendi
ti hukum pependi. Za guihin na tempo lokyo ami tigof maulik zangin paraun. Kungok afa masasangin ni malamko. Gusto niya masangani paron hono, you know. Anay fanan gian talo esta matay si tatao biu anay 7 anos za anay 12 pa 13 anos nay na stroke nay sinanaw biya. Gof aki hodzo giza gof saktun zo giza dan sesu humami. Undia anay humamia gigima kalan tumatangis na za hatatang si zo nay na muna tumangis guihin na biyahi. Taja gizahami guihin na tempo tumungo fuminot sa moro. Yun ni gof laksi komentos. Suka hukum pependi sata hukum pependi guihin na tempo na. Ajuju nay inepok na bay tutuhon umedza kifinot sa moro gifeman na manera. Pues usangani gue nagama sinya uedza ifinot sa moro hilenya aimon za sinya. Pues ginen ajo na muna tutuhon zo umedza gifeman. Pues kung todo haji gimanam ko. Staba kung ka lo pago lala kumo. Siga zo mamaisen no hafa kumekelenges ti hafta manu edzu siga zo mona. Suetia zo nai hu soda na guahasya parentesu ginin sangkatan zama ajuda zo lokoi na. Guahasya family aku ginin luta sa ipan tinian. Guahasya family aku ginin isan lican gwini gizaguahan sangkatan lokoi bula. Dongkulo na finaksai edu na nugaw sa tukat tiladzi mega giman atsa amko hu fuminut sa moro. Guahasya gihalum tau guahasya gihalum mi family aku zangi manatungo ni mapasen saji zo anay mafanana guizo put ifinut sa moro. Pues tata ti edigi itinitonu finena na. Na kung kamalam ko siga zo mamaisen siga zo umekung dandan. Staba taza iPad pa YouTube na guahad zo kumakinan CD. Da iji Walkman da sesu man ekung dandan zo gi makinahu CD. Gi tukamano hu hanana gui hu ekung ka siya hu fafangi ipalabas siya huzong pasana munadan zo manggi hu atanyayon na za hu kepula afa kumekelek niya. Imanu niti hu dansi hu tuli adu siya pues humano zo mamaisen la hu aligaw hafa kumekelek niya. Guihin na tempo tiutungo na gua diccionario. Pues guaha tiao ni maestro sa moro anay sa tiu lachay sumangani todo manenao no hafa utsotsugui. Kalan hu nana na sa na manyaw edu ni zanggem para unketungo nuevo. Da timalago zo mo na ano kilinatsihu umadingan guihin na tempo. Mampu zo mamalaw. Pues ga oku na bay na latunas ikinapandekku na bay latnos gimanan tauto suka family aku. Wow. Lo guaha tiao nai za hutungo na maestro sa moro za ilenya boy umeja ka minutes tomorrow ko gua leblo mo diccionario. Gua diccionario. Ya hunggan hagasa dari 1970 ekwa amin mana hujung leko okay. Pas na izu ifinene na pas inajuda zu ni donkululu no aju na diccionario as topping ogos and dunka. Jadi finene na. Hu fa kulan mon gof zahu na finale blu ne. Nak minya kumekelengnya je nana interesau. Jadi nak minya na klasen lab blu hu fa gof zahu na klasen lab blu. Cakap manu hu hanana gui. Hu tulele hanau lab bloku diccionario. Gana biay lokui hu baha amiza tiu ata manu na pahina ju guatu na pumara ju da. Okay, hafa na pahina. Hafa siya na palabas siya mangaigi. Da siga hu tsotsonik ju mo na da tagwihin na klasi. Da anay man etnun ham ja ni imanam ko pari familia ni umajujura ju
faz siya. Por favor, cosinya finot sa muruji hazo. Zangien lahti zo fa maulit lo munga zo mana pinitiam be. Munga mana sangane zo maunu na ilinatsiho. Munga zo man sangani na lahti zo. Korihi zo. Sa ti malago zo na muna fan lahti mo na. Pues bula umajura zo giminagahi. Za suka guana biaya na puputiha i titanosu, puputiha i luhu sa kolanmon sinetsep supa halum i guna tiningo ne. Za azu muna aano na lumalat sukau. Sa puputi i lumu ginuebo na inezazak mo. Des di edzu za siga hu kungok za hu ilaw hafa finot niniha i malamko zan i kantas siha i nobena siha za ginin adusya muna hutungo na nagwaha maski uno na manera na para unsangan masya hafa unkekesangan. Hasta pago ti pumapara zo zigi na hu sasangan gila taf na hasta pago suka gwaha tiningo gwaha la bula lokui niti hutungo. Kosinya unsangani ham no hafa iminapot hafa iminakat san hafa tamanu na unhulat iminakat no umadzaki finut semua. Tiu sangangan ni todo i family aku na umeedzak zu i fuminut samoru gihin na tempo. Tagwi huna na gi zasya eji tagwi manya lunanao si tatao si nanao dan todo. Tiu sangani siya hasta ki 5 anos zo umedzak ginin 8 siha. Na za man hinenga nga na pago hulalak nos na ilengya na. Desde ngaya na finut samoro leku. Umedzak zo hasta 5 anos nga boy sa afat na tiu sangani. Leku tiu sangani hamzu sa sempre sinya na gwaha zu matsoma. Sinya gwaha zu makasi. Za putih zanging kinasiaw ni 8 siya na tau-tau. Putihnya zanging kinasiaw gi mismo familya mo. Ay mon zangin huna tutungo siya za matsoma zo pa makasi zo ni feman. Sinya man apara hinanaw umedzak fuminut sa modo des di edzo. Tiu tungo lo edzigi hu tsotsogi gilina lahu ne. Pues edzigi finene na ni haftai manu na uhulat adzu na minakat. Na tiu na tutungo siya. Lo gi halum adzu siya ni hu tutungo za adzu siya ni hu edzazaki. Gwa halok siya na tiladzi maguf umafakai no hafatiningo niya. Gwa siya na Prafa ni finut samoro esta mamatay. Masasangan edzo. Tinamagov za tibasangan haji zu sumangani right lo. Edzigi gwa hasiha masasangan. Esta mamatay finut ta. Da hasu na gi halum i 90s na sakan. Za lenga prafa esta finu manamka edzo hamzu ni famagon molenga na edza ki finu English ha. Za kulamon nina lelebu ka ihinasoku no edzu sa Paraguay golf importante. Za edzigi na i tinang sesenya sinanao bia antes di matay na i malagonya para bayu edza ki finut semua. Pas after manu na hu popolo na sempre man atilong pa mamarehu i hinaso ni manamko na pwede iminalago niya zani minagov niya para na fan edza ki famagonya finut samoro desde adyo na momento soda na ohi. Za kulan dongkulo eno na finanagwi na sa tsuka manhita na tau-tau. Por ejemplo, hita ni manaw-tau haza imanyamoro pago. Tsuka manyamoro manhita gi rasan tau-tagwi. Man asangnya ihinasota sa sangi imapoksay mo. Man asangi imapoksay ta. Man asangi halftime manu i finalago ni hinasosota mo na. Bula siya man asangi. Zati kumikilek nga na baba. Lo maulik zangin ta kumprendi.
Jangan masuk aju zan I tahu cuka amku pak gun ni kalan sasanya I hinasonnya nak putih I finotnya usuha haja. Za humano juga atu giochu. Sa hunggan sempre un faktai I baba lo meganya un faktai I maule. Za jangan ti mamai cecu nai uno sagi ochu. Pues jadi tamano nai na huhulat edu za suka la megai na ni nak pinitin puhengi zan tempu gi dumangkuloloku put edu sia ti hinalang zo no edu zan lokui gi dumangkuloku suka ti pareo I tempu pago zan I tempu antes ti ladzi zo amko mafanyago zo gi 1984 nasakan lo gi dumangkuloloku haga sa tagwigwini ha itu na dahu suka fumino English pat fino Chamorro gwihi na tempo ti kalan mon podeji la mega gwini gi tau ta gi jaguahan nai na mampus binensi no ilina la americano zani fino English. Pues sesuju makasih gue na tempo po dito na dahu makasih jo po ineda dididi isapatosu. Ini mah gitu kuahan. Enggak. Wow. Sesuju makasih na chot jo ami ejigi na hu gofcha li adu na palaba. Suka tizahu manya li hu gofcha li adu na palaba ezi chot sa ejuna I makaseku yu chot afa chot oh podeji gof Chamorro I finok mo leko gof Chamorro I finok husat Chamorro jo ne lelengen afa na sasanya itu na damu leko taigwini sempi tu na damu za gendumangkulon estiawa taigwini di put si lo siga jo makasih za megainya I pumalu ne pues suka hu suksesnya di ejo ti hinalang jo sa hu populo na importante sa dumangkulon Chamorro jo mapok sai Chamorro jo hu hasu todo mananahu za hafa minalago niha za leko importante esti finota para hita sa ini gue I finota za ni fino I manenata pok hita pak gu lakmun hita pak gu ni manlalala sumen tak fetna za sumen guaila ji nai na in gogoti hafa I mana ita gini ni manenata kululok nya I finota sapudi pengak tau right di costumbre para kulturan tau gui it mas importante it mas tak fetna I lenguaje guiza loki I za kuku nai na fina I artifact in ni ti mama pacha ti pachazo na artifact I lenguaje I fino tautagui I fino mo sa matutuni fino mo desdi I finet na sainamo pare manyanamo za tumaka guatu gi zahagu I fino I tautagui muna aanok todo hafta mano I hinaso ni tautau pa lini I tautau I hafa machachagi hafa mahahago hafa magwahlo za todo do ejo nai nin muna aanok gene ni I fino mo nai I fino I tautau gi za nak putih za sumen baba jangen hitap jangen ni nak falingo ni hita pago ni manlalala hita pago dumadada no hokuku kafa na I setsunia I manenata lo mulenya take famalik pago sa podong pago giza hita Esta un sangani ham no I balinya no I finohaja no dili dia lo kosingon un sangani ham lo quit no I balinya no I finota I finohaja giza hago jan I set mo pago then you know then hafa
hafun tatanga motna nu ifino haja. Gi guaha finut samoro. Ha. Lo antes di mafanaan finut samoro mafananaan finut haja. Sa hitai manautau haja, ahiti manautau tano. Haja ti kumekeleknya south na kumekeleknya in towards the land or indigenous. Pues zangin lokui un taitai lebluni no benas ya di samena pahina samena leknya ni hapotlu gi finut haja no aspali remande bera. Sasangnya itu nasuntu. Pues si finut samoro guiza hingga magahi i finut haja. I finut haja mama i finut samoro parewa. Low i diferensya gi sigun gi inatatanhu. Naina i finut samoro guiza nai mangaigi za manyasana hokuka ni maninadzau siya na palabas. Zantaza gua. Tiu sasangan na baba. Tiu sasangan na taza minauleknya edzu. Lo Paraguao zangin taalu na i finut haja guiza edzi i sesen finota ni i finota ha. Taza inadzau. Edzi gi i diferensya gi zaguahu lo kulan mon guizai ocho ne. Zagin guizai ocho. Apa balinya i finut samoro. Bula balinya. Ti fafak po i balinya sa i finut samoro sa samoro hit. Man samoro hit. Edzi na ni importante sa finota edzo. Edzi muna importante para hita. Lo importante todo i finotnya i tautagui si hagi hilu tano. Lo i hafai gwini fihu. Nai na para ta kululotnya gwini gizaguahan. Tatungo na ti lodzi megay na manhoben ni sinya fuminut samoro. Gidumang kulokku sinya hutufung i mangoftungo fifinut samoro gidos kanaihu. Pagu hu lili nai na guaha siya famagun pa manatati ni manmiminya kumetungo. Maulik edzu. Pues guaila zin ata popok sai siha. Guaila zin ata tacalani siya motna. Za fatinasi siha fina guinaha. Za fina rementa para ninafan la maulik i hinanania motna. Zangin ti sinya todo. Basi gwini fihu nai na fan la megay i mampifinut samoro. Na megaynya i mampifinut samoro gi mamala na tempo kini tak tigi tempo kuan ay dumadong kuluzo ni didideknya kini dies. Mismo tiningoho. Bazangin sinya inipos adzo gi mamala nina maguzo. I gwini fihu lokui nai na ta gef edzak za tagwaduduki edzi hagas na finihut siha i finut haja sa sumen guagwan nadu siya na tiningo nai sa tiningo i manenata lokui nai gi manmofon na. Hunggan masasangan na kumeke malingo i finut tat samoro. Lo hafa kumeke malingo gi minagahit. Adu siya ni man inadzau pa adu siya ni man sesen idzota. Maunu nai gusetnya mumalingo. I hagas pa di pagu. Lo, ata importante dos para pagu. Lo, nisita lokui ta zata ejak zata na fafam ta lokui i hagas finut samoro ni maalok i finut haja. Zangin un latungo haji hau. Siyempre un latungo na half time manu nai man atsilong hau zan i pumalu siya. Sangani ham, amana na gagi hapa ko. Hafa yitset sok mo. Wes, unga magay namin na ginani lansu finet na ginani sengsung zo. Wes pago na maguf na gagi zo gi universidad. Suka timanggana zo fina degree. Aanok nagwaha minaulit ko zalini. Sumen sweti zo na nagwaha siha ni lumii i minaulit ko. Di adu siya ni mangge hilului programa siya gi UOG. Manggana ham grant ginani administration for Native Americans. Nai na gwini ifinaisetsu mami mafananaan
the Chamorro Language and Culture Researcher Training Program. Pas sumami pa gu dan si Daniel Pangilinan, hami associate researcher na ititulun mami guihi da mamatitina sam programan certifico para nuevo na programan certifico para i Finut Chamorro. Za mamatitina sam nuevo dos na class ni nuevo infatitina si hafa para mafanagwi guihi na class siha. Zan i hafa in tataka guihi na programa malago ham na para bayan famanagwi no halftime manu in segwi itsetsu mami inilaw ne inilaw dak i lenguahita i Finut Chamorro gi halumi dokumentu siha inilaw i Finut Chamorro gi halumi sinangan ni manamko inilaw siya gi masaya manu dan halftime manu na ata ni palabas siya halftime manu mapulot niya gine mamanu gwi magi hafa siya na atot si halftime manu i tinelay kakan niya mo na za tien sasangan na intingwa todo law edzi i hafa time manu matsogwi edzi gi importanti moleknya kini taza lo gof diduk zan feman edu i hafa malago mami na in hago pues zangin sinya in fanagwi i haji man matu umeza no todo hafa intingo zani halftime manu na intingo data fanagwi siya gi latsadik na manera na intaka gizahami zangin matsuli adu na tiningo zaman adanya zani hafa hagas tiningo niya hafa mon sinya matsogwi sinya umana la fetna no sa hami kalan tinaka maski 20 años para ben exact todo estisya lo zangin sinya infanagwi haji mamatu exact gi 1-2 na sakan finito ha itsalan zi finito shortcut ni finito ha itsalan mo na pas edgi man iminalago mami sa bulat sotso bulat tatsogwi zangin tita tsogwi pas haji za nisita ta fanhasuloki haji para infantinagwi mo na ti malago zu na umahta i hafa tiningohu gizagwahu malago zu man afamta i hafa gwaha za polu za siya utsinalong za u kumun sigi humatsa i gima mo na malago het na ta fan hutsum estina interview lo no malago zu na faisan ha ginen ti Finut Chamorro ha zampago gaji gi halami universidad na un fanagwi pumalusia afata manu na iilaw kogwa advice leaving advice zange malagwaw umeja ki Finut Chamorro kula mohon parewa zani masaya hafa un edzadzaki mo na necesita na ungasta itempomu gi adzu Basia masasangan na gini ni class na baitsuli esti na tiningo janggen hagas mo mafanagwi zu na edzu bula tatungo pagun na ti gini ni finanagwi ni manenata hita podezi man miminaham humano za manaligaw halftime manu para bayan fan edzak pues tak muna nangga para nuevo na programa pa mo populo na ginin i klasa ni sinya how mangana tiningo bababay matamu bababa talangamo bababa hinasomo atan ekungo right sienti patsa experiensya afagwahagi etsongyamo sa zangin tungo halftime manu man atan zangin tungo halftime manu man ekungo siyempre man daho dan zangin sinya sinya ho manually class ti usasangan la baba i class ya baha minaulik niha loti ajo ha sinya zangin malago ha manungo po masaya hafa na asunto kung kimalam ko mentras manggagagi antes di manhano sweti hami na idat sa
in gacha or mega na manamko in gacha ana man lalala na iji man diduk zan I tunada niha kalan dispasyo didi ana umaadingan za iji finu Chamorro ha tiningot niha ifinet na lengguahe niha gi ida mami swetiham tagwile aku sa bulan gacha imanatatin mami ti ufanay gwihi talo ay tipo ti sinya ufanay gwihi talo na ti parewa dyan manamko antes siyempre guaha manamko lo ti parewa dyan manamko antes pues ekung siya ketungo hafa fino niniha pagu mentras manggagagi zangin sinya hutogwi sinya insek gwilokwi sa ti gwalaji na un malati ha gwalaji na malago haw na untungo manungo malago haw manungo ti gwalaji na lajiji malati lo zangin untungo manungo malaka Sinya ha okay, si Diyos maase no hamzo ni Mengagi gwini na manhungok isinanang niya si Jeremy finot niya as Jeremy Cepeda zan fanatati si Diyos maase da tafanhita mo na Sinyahang sogwi, hafamalagomu, vanetaki fino, Chamorro. Na lola ipengamu, nui famaguonmu, vanetaki fino, Chamorro. Teatro Sasaw, Sinyaha.